tunruma chuan badang kan soi dona badang hi bounty hunter pomila high and dry pomila killing spree pomil veka hamaro chu ke jong killing spree ka recommend deva team fight lain al team mangin pakhat pahni khathan thatsela anu na kam to po restore le na turata na khan hei ka recommend vaklo na chan chu ama hi solo vaklova kan chiat angin a ultimate te hianin team fight hi chaw ve deuh wang hianin initiator ate that em awangin hei chu one on one a chaw that awangin I hei chu ka recommend lo ani inform chak tu tan hei po theya maro chu hei hi killing spree hi ke chuan ka lang movement a hei hi nia chi chuan invasion hei hi a custom assassin custom kan lang fighter hi a tha thawa maro chu fighter hi chu ka recommend lo an early tuk lo wang hian mo ti chuanin I hero lutang badang hi side pusher masha te anga kan hmang don ani lo chuan tunma ang khanin arrival lak hi a fu to lem lovani chu wang chuanin ama hi flicker emo petrify emo pek chi ni tundin huna chuan flicker hi kan pe mai anga I ti chuan emblem a chuan assassin emblem a killing spree kan lang kan she dangin badang hi fighter dang ang lo takin ama hi attack speed fighter ania attack speed lawa kan build a physical damage lu tuka kan build emo critical damage kan build chuan a basic che hina dona a skill si tangkai don lo ni chumi wang chuan badang hi physical attack speed akan build angai ta ni ti chuanin a passive hi voili nek apiang hian enemy hi anok back ani voi khat voi ni voi thum voili kha avoi nga na tak khan anok back ta ni ti chuan chuan nok back a chuanin I bang si ka nei chuanin bang ada hianin emo bang shim nena a nek chil hianin avoi nga na hian astan ani chulai chu ti zong hen da la hei bang om tan hunga khat ni thum li nga kha astan ta ni bang om khan kaka a passive veni ko passive ani avoi li attack na pianga hi avoi li attack zo pianga avoi nga na zel hi astana knock back boka maro chu bang an hunga nom lo chon astan lem lo knock back ringot ani ti chuanin minions like creeps reng hi astan shim ta chuan first skill attain kan soi chho tananga first skill kan che tangin hei hi ni deuh maya no seeding kan da lok nge first skill hi up masak ber tu nia badanga chuan ti chuan a first skill hianin banga nek chil hian astana banga nek chil lo chuan stan lem lawa a push back thunga a passive fang deuh khan ti chuan he thili a in stack ve hei kan huang khuan voi li stack ani voi li etia voi khata fu hi apiang hian stack khat zera nei belta this one to stack an able to next basic attack hianin I enge ni tingan tiang stun na iti na ni tani tuna china kan soyang khan stack khat stack ni stack thum stack li hei stack nga na khana push back ang chia khan basic lo pon first skill hian stack khat na ya stack ni khu mar chu tiang hena cd thadon lova mo cooldown reduction hi thadon lova ni ti kan che tang aya I stack khat he na pe a basic stack ni stack thum stack li stack nga tiang khan stack nan po man aman tangkai ve zel thei thawani chu ka soi tum la ya chon chu a first skill thoda ni ta enemy hi slow down bokani he skill sian ti chuan a second skill ve thung chu blink skills ani ya he blink skills sian enemy aton fu chuan an hnung lama bang asiama aton fu lem lo chuna blink ringot ani en lokang ti khana blink ringota enemy ton fu lem lo chuan ase enemy ton fu ero chuan bang asiam nan tani ti chuan hei hian astananga basic attack nen tiang khana tangkop theidon tani kha bang kha second li chung omta ti chuanin amaro chu second li atlin ma a bang kha heti a bang va siam na te kha I me nan chon bang kha bodon tani khu bang khu a bo chuan khati nang ma thua iti bo chuan a reduce as anything yang I cooldown reduction kha 40% in reduce zone ani I aman non thei hun chung ka ti hian ten ti lokang no cd ka off chuna hian hei ti khon ga mang ta ni bang khu ka da ta charchara cooldown chu second ru ka ni ta ni tuna hian tuna bang kha ma ni thuin kan labo lenga khu na second ko ni ta dei mai ni
kan man thiam khala ya kha tuna hian an taila I tingan Badang dashes towards the designation area. It is if it doesn't hit enemy along the way, the CD will reduce by 40. Oh, cut is khan ni kha reduce. Remove khan mo katian ni lo ni kha ka share swal ni kha. Oh. Impon is I enemy hit fu turan om chuan second ruk atanga second som ang vel ani hemi kal chung nen chuan tikhanin maro chu enemy tu ma anom lo chuan 40% in reduction a down awangin second som em nga ngai lovin ka second nga atl thangal popani oh tu ma enemy fu lo chuan ka khani le a tichuna ultimate chu kan trevek in garinga hei hini deuh maya a pushback a tichon shield ta in siama male ma khu khumi shield ta om chung chuan I hemi shield ta om chung hi chuan crowd control stun ang chi reng in an stun thailo bok ani mara chu shield ta kha zo to chuan a stun ve thei thaw ani a alti lai po hian kha khani ta ni ti chuanin experiment toy te kan nei pui lokanga lo en lokang damage bot ka da tuna hian blade of despair ka pe ultimate ka mang blade of despair nena ultimate total ka 3680 ni blade of despair ka shala demon hunter sword ka lei thunga $51,374 dai mai ni demon hunter sword chau hi chu wang jon badang hian attack speed amamo ti chu alang reng to ni khami tang rengot po khan chumi wang chuanin tuna hianin hemi pelo hemi te hemi le khoi jok nge na kan en lokang tuna hian golden staff le demon hunter sword ka pek kop ta ni ti chuanin damage bot ka danga altiang a total damage chu 64,839 sing ruk sang li zariat somthum pakwani ta ni total damage ka ti chuan tuna crit in kan build ve thungang Berserker Fury le Scarlet Phantom in ti chuan kan alti veleng a total damage chu sang li zariat som pathum chaw ni ta ni chuwang chuan in crit a build chi ni rawa ma hi enge ni tin enge Leomord te kan build ang chi in han build taila Martis ang te kan build ang chi han build taila Bloodlust le Endless Battle han tangkop ti lokang kora total damage ve unlock teng sangthum zanga som chaw ni chuwang chuan badang hi heng zong pek ai po hianin hemi chaw po hi ana jok ani chumi wang chuan a build thi hei tur hi ni enga po ni se a build chei lokang movement a hei hi attack speed emo warrior buta khal deuh nan kan du jok kan la theya ti chuan attack first build ta chuan demon hunter sword ti chuan attack speed a golden staff kan langa lifesteal a endless battle leila chuan defense a queen swing kan la lenga ti chuan last build ta hian kan du chuan blade of heptasis a pek theya wind of nature te po pek theya corrosion sight po pek the ni nga pon ro se corrosion sight hi kan penge ti chuanin a full build kan enang a damage singruk sangruk sari som ni pathum ani a damage ana khop ani tuna kan first skill ka mang tel lo zoka enga poni se badang hi attack speed ability nia critical ammo I physical ability ni lova attack speed ability ni amaro chu attack speed ka ti khan pong po winto karang chi lam ko soilo physical attack speed demon hunter kan tiang chi te I golden staff kan tiang chi te pek si ni ta ni ma hi mo khana fiatura ka ngai badang big chu khate kha agai big chu ni sela ti chuanin kan soyang khan second skill a hian mi suran om lo chuan ti khana bing to ba bang siam lem lo bang siam tur chuan mi suran om hnai ve de wangai khate khan ro se